kam ke andoona yee aussi jega dayo maaka xaye dans le monde entier kam saax le fo gila saax fans ke ndefna gila saax xan nan gilo xom tax na mbuduma jego dayo maak encore we ndefna kam saax le tan rawat ni kam bañun xaye xala ka we andoona yee den def internet ke na mbuda itam ndax a mbara abonné ni ke no ten Thior Production TV a mbaago ɗeeta ancien gloire ke andoona yee den mbi'u jaloore to bo jamano i ɓaato nqota den pour ɓaato ɓisiiden kam i wena mbuda kene ke we ndefna internet fe fop kan leya den toujours koy bato Sénégal a nuun oxu abonné erna fato abonné to oxu abonné na fato topaden parce que wene ka ndef wiin wa andoona yee ka ñoowdanda saax a ñoowdanda cosaan keke i teel'anga njega nuun yaaga xaƴa ke na jega ndiki njom ne jeg keke ka i niidu ndaawa nuun na xeɗa roog Yàlla damta in a damta nuun a damta ino fop mboolem julit o télé le na nuun fo radio fe na nuun xeɗan roog Yàlla ɓisin mbamir xeɗan roog Yàlla ɓisin mbamir Thior grand content am na wo Alaaji content am na nuun a paax keke kam miño moofa ñaanana nuun sax manum madeer na billahi wallahi tallahi wallahi azim fa penko fe jaxnoortuma fogola sum waaw madame Binta o tees Binta Sarr ne o puuma ref i den fa pesin masir a ndef in denoin masir i ndef tamit gam i ndeeru jegam no ten o ɗaayo maak parce que ten tamit o i miña njegri yaam fiya roog yaag jegmo tew to te jeg ma te payanami a jeg ma te muñana xam bo ye jeg ma tew soog mo fi carrière njom soog mo bul Binta Sarr maxey gidmang a passage maxey ñaanananga roog te cung o xuuɗo ñis bo i nguud bo Tambamir fu te texa ɓasil ne bo Tambamir kam jeg no ten o ɗaayo maak parce que o tees o ta jega a nanana xam a muñana xam parce que o sooganga jega tew surtout mbir xano nana ku refna o teexe xa bugo xeeke xa topto xeeke ke fop a jega jeg leg-leg sax te gara laam o ñuxur a leyaam a diwin a ley nangam leyin me i o waaganga gim kaaga o gimin o gimange kak to gimaam o damna mi te damna mi to roog soom a tax i jegim dara to te waaga muñanu kaaga damim na tus to te waaga muñanu kaaga ndata gara te muñanaam to roog soom a tax kon maxey gidman to yakaran ye'es fe yoqɗuma meen maxey gidman to yakaran we fogtuma faap fop me joka den a njal gidma den to yakara den famille jaxam tout maxey simna den to yakara den to jega de o ngidim jegat na den yakar parce que sa nu ino uma de inoox ka da ñoxorogel ma andoona yee maad kirum sax fog fa premier o sum tout wallahi asim ka ñoxorogel ñaal fo yeng to maad kirum nuno fogole sum fop mais joka no njal mais gidma nuun maak we sum fop o sum tout monde fe fop daal parce que fop andu bato Sénégal fop nan nana bato Sénégal mais joka den a njal parce que roga fi'ana xam fans fi'ana xam supporter mais gidma den no tout o yakara den képp xu andoona yee we supporter a bato Sénégal rek gidmaxong yakaraxong simnaxong to roog soom a tax ndeysaan kon yakarame o numéro bato Sénégal ndax ñakkir kam ke no te ref internet ke ñakki kam fans ke andoona yee a soxla'an xaye o puguma daaw bato Sénégal a ref fans wala ref o pog wala fo xarit fa andoona yee a miña lool to ga'iram xaye tama daawit kam no numéro ma daawit kam a refanga to no numéro Sénégal o parce que ine mo gija Sénégal ka reta gara rek 77 o 126 75 76 77 126 75 76 a refanga Sénégal a refanga mene Banjul koy ka i lay 797 3653 797 3653 nuun wa Banjul i o xene fo numéro Gambia o fogole yakarame kon ne i laytuna rek i njeg keke refa ref émission ala dawme ndax itam oxe invité ena champion bato Sénégal o tika ref oxe ando te refna cameraman fe Thior Production o tika ref o refna o micro El Hadji Sene o rika kila ndef a gen sate fa Mbassis Loctar Sandikoli kon yakarame keke xaye ke i njeg na émission ya i mbiya émission xaye ke moƴ ala dawme kon o fogole kene i njeg u xaye ɓisidun le grand champion njegu ɗayu maak itam nda itam njoko njal a paax a paax Thior Production far no caméra fe o pogun El Hadji Sene far o micro le champion njokan a paax a paax internet ki na mbuda itam i njegu ɗayu maak itam njokat na njal a paax a paax leyano ne koy i coɗanu rendez-vous jaf lakas na émission fa lakas na champion fa lakas